Зауджи қауайта анахашт мобилизации фалгаты арвышты фшатон службама кама фашиттышты удон шефшато хашахашт канынма Дагестаныма сагат ирыштона юма асадышты дуашадартым фарашта даймаджи. Удону алар вицышты фшатон ахурадон центрта уйфашта шитонта бахашт канзышты уарашей гарживтонг тахта. Республика Шарлауак Сергей Меняйлы нумай мазалы ранхашкота хисавады шардар занайты бариш. Уажардылу нұрлауын канзыштамына хашт мобилизации тұхай баштай президент Владимир Путин фейқушын котады он фыцагам сентябрь. Усыбон фыштырсыт шармагонд указдар. Бақуажырашты гывшад маса уммасат тачиу. Удонай фашицышты арташа доминадай магма. Фыцаджидар авшатон фалтардинатыштай, авшатон дашният камаиш удон. Қақанын администрады күтфанышан көті автомай анахашт мобилизации фалгаты кама фашицышты удон ахашт канзышты қақанын хашта.